Мен Исакова Надежда Романовна тынчы 905 жыллааққа Покровскайга төрәлдім. Тынчы 905 алтарлааққа ағабыт кыһылырыяға ананан онны көһөн киирбиппит, онтон Качкакка көспүппит. Тынчы 906 алтарлааққа манна икки чөпөңга ағабыт Колхоз председателин собиячитынан талылан келбите, онан бука бары манна көһөн кэлбиппит. Иябит детсат seviyediseyden ülelirete beygi jekergen anan bari kokkoska derevne oğota barıda ülelirin kurduk kara evdak petitten ülağa erillen olap buput. Altığı hettiği terdin dağını okko ananan üleliği var eretibit. Min manna bastan settiği tarımman kaçkak Жывын олар көрөттаабытым, онтон манна көһөн кэлэн бараммын көсүмүй сөмөн конуна жывын отугар үлэлэн полум механизированный жывын окарыялаагынан улуу сыгыыннан уонна ынаксытынан сайыноттаабыппыт. Тынчы 909 сыллаaka качка тоттус колотун битерен баран манна бастан нирей көрүүтөр үлэлээбитим Скрябина Мария Николаевналыын Онтон кыһылырыяга Комсомольской молодежной ведма териллеригер онно бараммыт юбилейный ведмага үлелээбитин даярканнан. Ол сыл Ленин сүүс сылыгар аналлаак улахан терэһиннаак Ленин юбилейгер сүүс күннаак турдубай баахта жеңе үлелээбит күспүт кайырынан булан бөгө. Онтон тыгынча 907 сыллаакка манна 2 чөпөңө келемин кролик жанына эрке фермага үлелээбитим. Онда мен кытта үлелээбите Мария Николаевна Мария Петровна Николаева, онна Лебедева Маша, Парисова Аня, Киприянова Наталья. Тынчы 915 сыллаакка би ити ферматтан 5 киттен төт боламыт депутатка турбуппут. Мен Сакасысыл Верховный Советигер Наталья Петровна районнага советка, Наталья Егоровна Маша, онна Анна Никандровна олоқтақ советка. Онтон тыгынчы 915 сыллаакка Чолбан Комсомольской молодежной фермата териллибите. Онда мен старший даярканын Мария Петровна Николаева наставнигынан. Онна эдеритчет бага келен үлелээбите. Очолорго үлен көрдөр үтүнен бастыңнары курутун нагарадалылдар эте. Бары кәріп әбәле түгеннерге октябрanya майга ыақтарға премия, қатчындан премия, почетный грамота, сыналақ біліқтерінен. Мен Комсомольской молодежной ферманың чай бүтін бұлытынан әлбәқ Комсомольской нағарадалырдақпын. Еккеті областной партии Комсомольской конференция делегатына ходютым. Молодой гвардеец 5-летки ден 2 знактақпын. Коммунистический ударнига молодой гвардеец 5-летки, оны ударник 9 5-летки. Оны совхоз үлелердіғына әлбәқтік басқа путевканан сынянан келбітім. Анна Никандровналын Украинаға баран туристический путевканан Украинаны көрім кәлбіппет. Тынчы 974 сыллааққа, тынчы 975 сыллааққа Болгарияға баран золотые пески ден куропка сынянан кәлбіппет. Тынчы 970 сыллааққа Бигөлелер Борисова Анисе Прокопьевналын
Сестрорецкий дем курортка Ленинград тагар баран эмтенен кәлбиппит. Ленинградтан чугас болан элбәктик Ленинграды автобуснан тейенин дем көрдөбүттөрө. Анан октябрь бен сылап коткел бәгүләләрдин тынчы тасыз сеттон сетте сыллакка техасыватын техникумун кетактан битеремин за техникынан анан үлелән истакмына тынчы тасыз сеттон агысыллакка варахан кыстык болла кирем пермагын жай деннер коммунизм үтнән кидәм де парком поручениятна. Онтонла даяркандан үлеләптим. Онна тегенче таусыз сеттон таусыллакка ием веретиян кыратык тоқтанып бытым. Онтан тегенче таусыз агухан аттахыллакка Якутскайдагы университеті Америка тақтан үйренем бітер мен онтонла пермаган бригадирден үлеләптим. Онна отдел кадрын салай бытым. Пенсия Антон тыгынча таусыз тоғуған аттағыптан чечеп перма бригадирден көспүтім пенсия таққа падлы онна үлеләптим.